Mai. Heddiw rydym ni am fasu cacennau o cwmni o'r enw Breadsmiths. Maen nhw'n cwmni Cymraeg. A maen nhw'n dod o'r wain. Gan fasu. Blasus iawn. Hwna'n really basus. Ti'n gallu basu fel chocolate. Yn blasu fel Twix. 9 Mai. O, mae hwnna'n really nice. Ia. Mae hwnna'n mor gooey. Dwi'n really hoffi hon. Dwi'n meddwl mae hwnna'n un o'r 10 allan o 10. 10 allan o 10. 10 allan o 8 allan o 10. 10. 4 allan o 10.